خزانکا کریستیانین تل تمرن ین روش آوای کردستانه. آکینجین ولات سویدن بو گشت و گوزاری هاتین زاخو. بگور گوتن آوان هاتین جه بابکال کن خوین آشوری. مرم پی زاخو را دلاله. کیف خوشن به گرینگیا به پرا دلالو پروژه کنار نوی هاتیه دان. وەکە خەونێکی یەژبۆ من ئەم هاتنە جهێ باو و باپیرن خوێ جهێ ئاشوریان زاخۆ تایبەتمەندیە خۆ هەیە ئەف پر ڤەدگەرە بۆ سەردەما ئاشوریان ئەف جسرە ئەندەزیارێکی ئاشوری چێکریە ئیدارە سەربەخۆیە زاخۆ بە کوژمە 11 ملیار و 500 ملیۆنان بۆ دروستکردنە پروژە گەشتیاری یە دەوروبەرên خابîrê زاخۆ بۆ قۆناغا ئێکê تەرخان kirîne. Digel drustkirina sikrekê caniyê ku bibîte tavge dişêt 250,000 metrên sêcayên ava xabîrî kom ketin. Dîsan di nava vî projeyê de mûzexana şînwarî ya Zaxo jî dihête drustkirin. ممشومه تاين درجه 2 كيلومتر هر رخت كيلومترك فرهيو 6 متر وفرهيو 4 متر وبيك هودي دي ما جه رينشتني تاين جه بين بدوني تاين نافوره ما تاين شلالات ما تاين ماوه پروژهی 15 هیون اوه 8 هیوه کارته دا دهیته کرن لبره پشتی پروژه بداوی دهید لگور گوتنا گشتو گوزارا زاخو جبلی خردبونا بزاوا گشتیاری چندین دلیونکاری بو خلک زاخو دناوا وی پروژه دا پیدا بن. دلیونکاری بو گنجن مبتایبت درچون گشتو گوزاری و کلیجو پیمانگه و هر وصا دهات گشتری دلوی دوری زیدتر بده کود قناغا بی ده امبشن زاخو اداره سربخو زاخو بدن ناسین کو بتا باشترین مالباند گشتیاری. اف پروژه جلای کمپانیا مرسیل مارینا یا ترکی دهته بجه اینان. 5 ساده کرکارن ترکی نو 5 ساده ین خومالن. روبر گشتی اوی پروژه 75,000 مترن دو جانک و 30 ساده خدمتگزارین جورا و جورن و 7 ساده کسکاتیه. دیسان دناو اوی پروژه دا روبر آوه 5,000 مترن دو جانه. لبره کو 5 حیوان بری وقت خو اف پروژه بدو ماهیک بهتن. هون رشید روداو اداره سربخویا زاخو.